ingi wadanna wana rais yaminga zaamat mi dehas teran dehas ashariyan emni kwanu kurebi verikamuga rayitun tushi waran ufa faagat diriulume gawam wati waran hamajehi masul mitanga solha maslahat hoy duha ko divi rayitun ummid nukura warga taragge project rais yamin hingawa devi e huriha project takai hingumuge tereng adi hame yakiga divi rajyege 102 duha ko nugen deve hisabak kuriyage gengos devi zuwanunda ufaveri kama faagatikan hodwa devi wazifa ke bazar tanawas kurevi evves kintiye fantiye baaki kurume neti huriha embenna hamahama kama yakiga verikama gam ko devi veriya rais abdo yamna tuqayyumaki එනමස් එම්නික් වාණක වෙරිකන් නිමි මිහාර මිහිංගම් නන්දා සරකාරුක අවුම්ල ෆෙරොනි මිහුරියා කමෙ අවුම් මංගතු බීබෙකන් තාත ඉක්සෝද වරෆුන් අඳවලක වෙට්ටිජ්ජ තනුක සෝදහ වෙරිකන් ගෙල්ලිජ්ජ හමජ හොමෙන්නයි සුවාන මගමති වෙජ්ජ de mingo salgon menge minimum kama buru wara awon menge me huriya kaamiyabiye sirru golifoni mabegum wa islam deena furasar kolmaki aam kama ka vejje aadaga kama ka vejje ehembiyo mi kankan mi divehiraytum balaganna kantatta kennon divehiraytum qabul kura kantatta kennon divehin diriwolen beenumani divehinge gotuga muslimunge gotuga hamajehe mujtamake gotuga ekankan hasil koreveni watoni lobi huri rayitunda ogateri wafateri tedweri veriyaku gawmaka kenavige e veriyaki hama yaginum bes miyatara divi tarikh tajriba ko foi veriyaki rais abdo yamin abdu qayyum ehembiima emadik faana campaign awun menge me furtaw me fetti